Багшийн зааж байгаа хичээлийг сайн хараад аваад сураад авах юм бол амархан тэр хичээлээ ойлгоод амархан юмаа хийж гэнэ. За зөв. Өөрөөр хэлбэл яагаад багшийн нүгийг сонгож авсан бэ? Өнөөдрийн хичээлээр хэн анхаарч чадна? Тэр өнөөдрийн хичээлийг ойлгож гаргах гэж байна. Ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой. За одоо өнөөдөр бүгдөө за энэ 90 гарыг. Бидний 90 геометри холбоотой юм юу вэ? За. За юу вэ? За хэлээ байгаа яг. За самбар үедээ геометри ямар холбоотой юм бэ? За смай юм ба. За ширээ юу вэ? Самбар юу вэ? Геометри. Тэгээ за нэг юм жаа. Цонх. За цонх юу? Тэгшин. За тэгшин. За өөр бидний амьдрал буюу бидний иргэн тойронд геометри холбоотой юм байна. За. Юу хоёр талынхаа юугаар параллел. За параллел шийдвэрлэж байна. За өөр. Хатмар багаас санаа байна. Дөрөв багаас, гурав багаас. За багш нэг төгөөд тэгвэл. За сая тийм цонх гэж хэлдэг. Цонх бол тэгшүнцэд гэж хэлсэн. За эдгээр тэгшүнцэд гэж чинь юугаар яа тэгшүнцэд гэж нэрсэн бэ? За энэ шугам юу вэ? Энэ юу вэ? За шулуу өөр. Юутай? Энэ гөр хий. За өөр. Энэ гөр юу? За параллел өөр. За ингэ хараад юу? За тэгвэл багш нь төгөөд. За тэгвэл саяны энэ бидний дүүрэн жагалын хэлдэг тэгшүүлт гэдэг өнцгүүд нь хэдэв? Ийм өнцгүүд нь 90 градус гэж байна. За тэгвэл өөр өнцгүүд байна уу бидний амьдрал бидний ангийн хоринд? За самбар хэдэн градус вэ? 90 градус. За өөр. За цэцний тавир уу? Цэцний тавир юу вэ? Хойд юу? 90 градус. За 90 градусын өнцгтэй. За багш тэгвэл шугамыг одоо энтэй самбартай ингэ барьчих. Энэ шулуун энэ шугам хоёр. Энд юу үсч чинь? Өнцөг үсч чинь. За тэгвэл бид нар бие махбод дээр өнцөг үсгье. За багш нэгээ зогсчод юу вэ? Өнцгөр нэр. За тэгвэл өнөөдөр ихсээр энийг үзнэ. За бидний иргэн тойрон буюу бас бидний ангид дээр өнцгүүд байд юм байна. За хичээлээс хэлдэг.
자, 오른손이 오른손이 아롱. 우측 이제. 자, 절쪽 태비. 자, 이후에 운전등 시비 절쪽 태비. 자, 뒤돌아가 훅 더 훅으면 더 절쪽 태비 솔직히 괜찮다? өнөөдрийн жишээ сайн ойлгоод дараа нь жил авсан чинь тэр юм мартахгүй толгойн хараад. 자, 쭉. 자, 자, 보이지? Бид нэр болохоор хамгийн өмнө чин анхаа анхаарч байгаа нэр нь тогтоож ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр өнцөг өнцгийн хэмжээсэн зүйлээ сайн мадрах болоод дараа сайн тогтоож аваад ер нь аль ойлгомоор өнцөг өнцгийн хэмжээ гэсэн зүйлээ ихсэн мэдэж авъя гэсэн байна. Оо, сайн. За, бүгд шийдэж байна. Өнцгийг нэрлэх, тэмдэглэх, хэмжих, байгуулах гэсэн өнөөдөр бидний энэ хүчин байсан даа. Дараагийнх нь энэ зорилгоо биелэхийн тулд зорилтууд нь. Эхлээд өнцөг тэмдэг сар баяр зорилсон. Дараа нь транспортер ашигладаг өнцгөө хэмжиж сурна. Дараа нь өнцөг байгуулна. За, өнцөг гэж юу хэлдэг вэ? За, багш нээлттэй. Юу өнцөг гэж юу юм? За, ихтэй. За, өнцөг гэж юу вэ? За. 90 баг градустай. За, 90 баг градустай өнцөг байна. За, өө. За, нэг нь ямар нэг юм. За, ирмэг. За, төгсч шүү. За, за, багийн оноо хэлбэрийн багтаа нэг дуурайд яасан хүмүүс оноо өгшөө. За. Хэлжлээ. Ямар нэг kristin ирмэг 90 градустай. За, өнцөг. За, 얼굴 төгссөн. нөгөө 304-ийн нөгөө уртлын өдрийн нөгөө өнцөг. 304-ийн уртлын өдрийг өнцөг юм. За. Нэг цэгээс хэлсэн хоёр цэгээс халаас төшөлсөн нэг өнцөг. За, зөв. За, юу н за дэлгэцээр анхаарай өдөр. За, өнцөг гэж юм ээ. Бүгд багийн хүүхдүүд ер нь сайн орсон багтаа оноо хөл яваад байгаа. За, багш руу дэлгэцээр анхаарай. Юу вэ? За, анхаарай нашаа. Дэлгэцтэй. Бэ юу вэ? Бэ. За, юу вэ? Экзисттэй төгсгөлтэй байна. Экзисттэй төгсгөлгүй байна. Экзисттэй төгсгөлгүй байна. Тацраг тэгвэл бэ юу вэ? Бэ. Тацраг бэ юу вэ? Тацраг байх нь тийм ээ. За, зөв. За, тэгвэл юу гэнэ үү? Юу гэдэг вэ? Юу гэдэг вэ? За, юу гэдэг вэ? Орой гин. За, орой гин. Бэг юу гэдэг вэ? Таас гин. Тэгвэл энд өнцөг үүсгэнээс өнцөг үүсэх үү? Үүснэ. За, зөв. За, тэгвэл нэг цэгт дэлхийдээ хоёр цацраар хачигдсан хавтгай хэсгийг өнцөг гинэ. Сая боёныг хэлдэг зөв. За, бүгд бичиж авъя. За, басна. За, цацрагуудын ихсийг өнцгийн орой, цацрагуудын өнцгийн цаал гинэ, тийм ээ?
된다. 운치가 됩니다. 자, 여기 있는 홀 중에 한 운치 보시죠. 여기 있는 한 운치 보시죠. 이운데. 나는 이운데. 네, 그것도 세 길게 붙이시고, 길게 붙이시고, 역시. 자, 운치. 자, 운치. 자, 쭉. 배, 됐다. 됐어. 됐어. 그만큼. 자, 됐다. 운치 한 운치. 그 얼굴 보시면. 자, 이제 요거 준비를 뜨거워. 자, 요거 준비를 뜨거워. 자, 소리 되실 때, 요거 준비를 뜨거워. 요거 준비를 뜨거워. 그치, 맞지? 이게 너무 자, 또 뭐지? 온축, 그치, 준비를 뜨거워. 그걸 500, 온축, 자, 또 이제 막까지 붙일 줄 모르게 뭐? 온축, 이게 붙이면 뭐지? 온축, 그치, 준비실 때. 자, 따라하게 하면. 5분을 치면서 온축, 배. 배. 인간 붙이면 맞지? 배. 이미 주시죠. 그 시스템에. 자, 시작합시다. 자, 시작했으니까. 자, 아까 바벨 한 칸. 오육뚝 작품들이 바벨 한 칸. 내일 바로 좀 다렸다. 자, 이거야, 좋습니다. 음식 양을 빠르자 김치고요. 얼마나 음식 김치 닉신 이후에 얼마나 나은 음식 김치 와서 드릴 겁니다. 바벨 한 칸, 오육뚝 작품들이 김치. 밥 한 숟가락 주시면 되죠. 자, 손을 내고 가서 보자. 자, 오늘도 여기 잠으로 때리니. 다이어트가 더 주셔야 돼요, 여기. 오늘도 잠으로 때리니 주고 있대. 자, sorry, fast instruction. 자, 됐어. 자, 됐어. 어떻게 양을 박자 김치도 왜? 자, 봤어, 됐어, 유지. 자, 빠져서니, 닉스도 맞다고 보기도 막 채우고. 자, 닉스도 봐라. 어떻게 양을 박자. 자, 자, 무슨 선수? 썼다, 안 썼다, 썼다, 해라니까. 어떻게 나가서 어떻게 나왔어? 근데 정말 다른 어떻게 김치가 다 그라스. 자, 이게 요. 어떻게 알아? 지금 우측하고 무슨 말이? 여기 우측 배. 자, 맞다 보라 그래. 자, 얼마 받겠어? 자, 돈들. 자, 무슨 거라? Ontier geen stuk niet zo gratis heb. Ontier geen stuk ontuk 뭐든 줄 알아요. 가게 문제인지도 뭐든 줄 알아요. 여기 있어? 은축? 자, 올라가네. 자, 올걸 봐라. 올걸 봐. 자, 올걸 봐. Tik harus rotor himstuk
Өдгийг хэмжих 100 градус. А Б О тэгээд А Б О. За зөв багийн хүн. За соёо багтаа хоёр наавараа. За бүгд 어떻게 하는 거 같아? 난 그걸 보면 ийм 조금만 батал хэмждэг. Хоёрт нь гэвэл ямар нэгээс хэмждэг вэ гэвэл градусаар хэмждэг. Доор гүнзгий хэмжгээ хийнүү гэсэн. Тэнэгээр нь болохоор өнцөг А, О, Б гэсэн юм. За байлаа. За багтаа борооно. Хавхорно. За хүсрэнгүй. ямар багтаа хэмждэг вэ? Градусаар өнцөг хэмжих нэг юм вэ гэхээр градусаар доор өнцөг За байлаа. Багтаа борооно нэрэ. За наадын хасах хэрэгтэй. Наадын бидрүү анхаарай багтаа. За наашаи. Өнцөг транспортер гэдэг багтаа хэрэгтэй. За транспортер ямар багт юм болоо? За үргэлж зөв сайн. За дараагийн өнцөг тэнцэг үнэтэй гэсэн градус нэ. За тэгвэл градусыг яасан гэдэг вэ? За багш 35 градус гэж. 35 градус. Ингэж градус чимээс чинь авна шүү дээ. За дараагийн хүн. За одоо бүгдөө. За энэ багш нэг юм анхаарай. Бүх баг хараа А, О, Б гэж багш нэг асуудалтай шүү дээ. Болохгүй та наасаа хариулаад өгөөрэй. Б, О, А гэж асуудал болохгүй. Болохгүй. Б, О, А болохгүй. За яагаад болохгүй? За энэс ажиглахаараа өнцг нь оройн хараа гэсэн. Гол нь оруулаад байгаа. Гол нь орж байгаа. Өөрөөр хэлбэл талуудын буюу өнцгүүдийн цэгүүдийн одоо А, О, Б буюу ингэж хэлсэн тийм ээ. Голдоо орж байгаа. Голдоо орж тийм ээ. За тэгвэл Б, О, А гэж болохгүй. Болно шүү дээ. Болно шүү үгүйгээ. Бүх багаас ингэж гараад шүү. Яаж болно шүү. Б, О, А гэж бичиж орно. Тэ. За. Тийм нэрээ. 3 дугаар багийн О, Б юу гэдэг батмаар багсаа юм дээ. Чи юу гэж хэлсэн? Б, А юу гэдэг? А, Б, О. Энд чи ямар үзэг болох вэ? Б үзэг болчихсон. Б үзэг байсан бол ингэж бичнэ шүү дээ, тийм ээ? Тийм учраас анхаарах шүү. Цааш энэ алдаад анхаарна. За бүгд дараагийн даалгавар. За бүгд гомшлоо чи. Хот тас 8 болдог. Бүгд байна. Окей, тэтгэрэй гоо. Тэтгэрэй. Тэтгэрэй. За хуцаа гэс. Бүгд байна. За минут болжээ. Убийца. 아니다.
생겼어요. 자, 자, 바게트 오세요. 바게트 보여줘야 돼요. 딴 나가야 돼. 딴 나가. 바게트 오세요. 시켜봐, 바게트 오세요. 자, 짜박이 얼마 줄 알아요? 그리고 보르고 테레소 보르 맞더라고 저 보르고 테레소 보르 하나 또 빨리 가니고 바가스에 또 테레스면 자, 너 하나 그래서 바다라니부터 니고 쿠키 고른다 소스 뭐라 하나 아니 지금 자, 가게 안 하고 또 무슨 안 하고 싶나? 자, 계속해. 다음에 이렇게 벗도 없다. 없다. 자, 벗으나. 자, 가랬자. 자, 답답할 스닉. 자, 부끄러. 용치. 자, 오셔라, 합시다. 자, 복사, 벗으면. 자, 혹시 나가오니, 나가라시. 니게 기쁘시대. 자, 고기 건디 뜰때. 고기 건디 뜰때 쉬어. 애들이 나왔다. 이거잖아. 이거 숨잖아.
자, 뭐지? 자, 묶어 뒀어. 자, 납작하셨으니까. 자, 이거였는데. 자, 이거였는데. 자, 방이 사이 박성 두고 조금 박성 그래. 박성 두고 조금 박성 나오시오. 자, 이거였는데. 자, 이거였으니까 또 사이. 어쩌고 저쩌고. 어떻게 했어? 어떻게 배웠어? 어떻게 배웠어? 춘다 그랬어. 자, 또 춤도 그랬지. 자, 하래 박성 한번 더 하래. 자, 또. 이거 알아. 자, 근데 transport들이 한 어디서 이 배회 기쁜 것 같이 운수도록세 그 춘던 것 같이 운수도록소차 대시가 있는 빼고 춘내시니 기쁜 것 같이 또 춘던 것 같이 자, 이니 딘딘데기 요에 딘딘데기 온숙 온 운수동 춘도동 그렇지만 이니 빼고 줬어 온숙 빼고 줬어 날 거랬어 자, 하루 주셨어. 자, 트랜스포트를 시작하게 하시죠. 트랜스포트를 시작하면 어떻게 깊게 힘주고 해. 자, 아소스 바가라 에스타, 오른쪽 상벌들의 빵건단 이기추. 자, 바가라 에스타, 자, 오른쪽 상벌들의 자유타 주시. 자, 트랜스포트를 시작. 트랜스포트를 시작하면 어떻게 깊게 힘주고 해. 자, 사이 나쁜 얘기. 나쁜 얘기 그거 알고 그렇게 하고 있어. 야, 바다를 안 붙잖아. 그렇지. 자, 학생아. 적도 하려면.
싸우기. 자, 서둘러라. 자, 발전해. 자, 방인 포크슛. 자, 됐노. 자, 어디서 밑에 발전해. 떴으나, 마구 떴으나. 자, 그거 축구 선배. 자, 자, 어디서? 떴어. 자, 방인 포크슛. 깔았다 걸 때. 바로 말아. 떼 떨어진다 걸 때. 자, 방인 슛. 바로 말아. 떼 떨어진다 걸 때. 방인 슛. 바로 말아. 떼 떨어진다 걸 때. 자, 방인 슛. 바로 말아. 떼 떨어진다 걸 때. 바로 말아. 이게 깔았어. 방인 슛. 바로 말아. 떼 떨어진다 걸 때. 괜찮다. 방인 슛. 없어. 자, 함께 대빠가 같아 박인 그 쇼 사인이 악성 다뤘잖아. 자, 내 이걸 봐갔어. 자, 우리. 자, 수도 어떻게 나 무슨 상관? 어떻게 그랬어? 자, 손. 자, 이거는. 자, 이거는. 트라스터를 어떻게 그랬지? 딱 쏠때. 자, 이거. 트라스터를 그렇지 쇼미. 오늘 왜 딱 쏘지? 자. Ja, nun jaartjemstie. Gaan we wat een jaartjemstie. Jaartjemstie, gaan ze dus vet. Ja, altijd. Ja. Ga je dan naar Portola? градусын шугамыг дэлхийн хобби талтай давтуулна. Талын заашгүй транспортын хуваарийг уншина. За, бороо. За. транспортын дэг градусын шугамыг үнэхээр талтай давтуул. 자, бороо. Транспортын 0 градусын шугамыг үнэхээр ОБ талтай давтуулна. Талын заашгүй транспортын хуваарийг уншина. 자, бороо. 자, 말해. 자, 트ранспорт은 이제 야채를 잘해. 자. 자, 온천이 당겼는 거야. 자, 온천이 당겼는 거야. 온천이 당겼는 거야. 앉아 서봐 주시는 게 그래. 자, 이거. 자, 지금 이거 더 tusuk 나 한.
자, 도로. 박다니 얘기 왔다 그래? 자, 도로 하겠어. 박다니 왔다 그래? 자, 생각하자. 박다니가 한번 했잖아. 자, 벌써 어떻게 좋아해, 저거? 저 박다니 왔다 그래? 이런 거 박. 저. 막화 어떻게 좋아해? 막화 어떻게 좋아해? 나 그러면. 저 택시 어떻게 좋아해? 자, 이거 좋아해. 이런 거. 이런 거. 내지면 좀 어떻게 좋아해? 내지면 좀 어떻게 좋아해? 자, 들어. Zo, nein, grazie. Za, zo. Za, die bist du auch, Za, bin nie irgendwann, warum jeden zu sagen, wie man hat das denn? Za, heute uns noch. Wie man hat das denn? So, bin nie irgendwann, da uns gehen, die Za. Za, die Körper jetzt. Za, anyway. Shoton kiri yamma, yamma. In yamma. Za, 자, 거기다 자, 할 거야. 자, 이렇게 볼까? 인 먹어요. 자, 옷. 대지면 자, 거기다 자, 이거 좋죠. 옷. 자, 옷. 자, 거기다 자, 거기다 하나만 했잖아. 비면 하자, 시작. 오른쪽 이렇게. 자, 반장. 자, 나 사하래. 나 바가보고 안 나가고 자, 이거 봐. 도로, 나 셔라. 자, 너. 어디냐? 자, 나랑이 한. 자, 기스, 서브 치, 자,
Torba napar doğru. Orçun ne korçayı? Orçun duru ga. Daha çara, gün korçara.